Kuki channel tusoh LAHKHOM ni hozo se labon on ni kupa tunung jong VANNOI THUSOH CHOM la CHOM ho ana ve khom ki loite NATO kiloi khom na gamhon VANNOI thuno bautam apun singa maa ki mai tu pining gut sa jing banga to lonin kiloi khom na gamho akon sipai sang ni walin Slovakia gama joint military exercise anapan tawin hi Slovakia gamhi NATO gamho la solam kai palbanga ki kai gamkhat hi to lonin kichu na Slovak seal drill tia ki he chu Slovakia gam thanglama anapan tawin hi drill achun Poland, Germany, Slovenia, Hungary, Czech Republic, Slovakia le United States gamhon jong pan allow na hi United States Defense Minister pun hichi drill akinailo na hi ihamtia Slovakia gamhi buluna ahong kinai khale kiloi khom na gamhon thakhatna panla dan le galdo dingdan jil khom na anayo hi anati na hi Slovakia gamhin achi sa habda sunga jong Ukraine sipaiti adinga MiG-29 garsa lena jong pi dinga kitip na jong anayo hi hichi multinational NATO Battle Group ma commander pan anasay na kiloi khom na sipaiti su mo thima koiman agel loadingin anasay na hi alangka na NATO kiloi khom na gamhon Russia in Ukraine gamsung Crimea la apat masango kum sangni somdali kuma galdo na dinga sulut dinga anakayo paisa jingjong asu linglaw naw sunga Secretary General Jen Stoltenberg in gamti hon hata agel khova defense expenditure hata asu sangloy na ding ovin anangay na hi chule Slovakia gamse hilawa Russia ti okigamgit naipen Poland gamlamjong hata ahu bino ngai ki na hi aniti na hi hichilai muna hi Russia ti changmela chawna banga United States in permanent military garrison hondo na jong ananayo hi Nikuni luna ke hona Russian President Vladimir Putin in Chinese President Xi Jinping anwail hona ke hona ananay hanchu ke ho China ananay hanta na hi Nikho anil hinnin former tok hozo se ananay honin ichiachun joint press statement jong anapil honin hi Kremlin in gamte ni ki ka ke hona chu kizop matna atha kipat na in anasay na hi Nikhuni hinna gamte nin lam chom choma strategic cooperation anay na ho kinupdo na soy kay ni jong ananay honin chule Ukraine chunga buina thua ke ho tu na neya chamna om na dingin kipat sa tu na jong ananay honin hi Chinese President Xi Jinping in Russia le Ukraine kika ki buina ahin langhin tum nailaw impartial position a adin dano jong anapongdo kinin chule China in hichi thua ahin United Nations Charter doilitum ho bitkeisa azui dano anapong doi na hi gamtinin ke thim tu na kingaidam na niya ke ho na azop kitlhon na dingin team na song ananay zinahi Russian President Vladimir Putin in China in napudo peace plan chu mancha Ukraine to agika samna ahong umdo na ding apat sa na jong anapongin na hi ahin hitin na dinga chu kayfle aloy Western gamhon apat sa uzong angayi ati na hi hinla tu chan hin hitabang dinmon anup dingo chu amial mu laudan jong anasay zinahi aji chu Ukraine gam thua ki buina chamna hongumdo na dinga Beijing peace plan chu Western gamhon asang nom pove tin ngo na jong anani zinahi United States in China in apodo 12-point peace plan chu apam laudano apongdo kinovinahi aji chu tu dinmun phatta him khamna omle Russia tin ataw phanaw gamjo si chu alodan dingo phat lem chang chu la Russia in ki thagon tupna zo aman dingo hi atiw hi kaifin China panla na chunga akipanaw aphongun hinla peace plan chu chilha pi a hin dinga Russia tin a sepetio Ukraine gamsunga kona akinung toldo masat lo angai ji ati na hi
leisim ni khuchun Japanese Prime Minister Fumio Kishida in surprise visit na Kiev analhungin Ukraine President to Kimoto na kihaw na zong ananay ilhonin ahi. Japanese Prime Minister pun Russia tian Ukraine abulu na utsung thwa Ukraine apan pidan ana phongdo tha akinin ahi. He thei khat chu G7 tia zong ki he group of 7 gamhon la Kiev filma sa pian chu Japanese Prime Minister Fumio Kishida hi ahinalaizin ahi. Adia Russia in Ukraine ahin bulwapat Japan gamsung mipitel ahi Ukraine panpina sangle chu ahitai. Japanese Prime Minister Kishida in aholim na Japan hi VANNOI nuclear gu thuma sa pin anahi na bana Russia in phat sia nuclear galman sa gi na amano hi phamo asa dan anasay nahi. Sule kum som sigila sagival lengset nuclear galman sa manglo nailawa naw hi suki pia amlo na dingin anangi nahi. Ukraine President Volodymyr Zelensky in Japan hi sot piapat international order viangjing khatle Ukraine adinga golpa lui khat nahi anati nahi. He thei khat chu achi sa kumsang ni somni lani kuma Ukraine gamsung batcha khwa Russia sipaitian milham zalilam melchita anathana uthwa zong Kishida in Russia te chalo na chu war crime ahitiab anaphondo anahi. Russia hina war crime aphyang changin achi ha pive zong anati hi. Hinla hichi kingo no ho zo si chu Russia in nil kelna ananay hi. Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Kiev avil hi Chinese President Xi Jinping in Russia avil lai hin hichito kimet dinga kilomta chun Russian Defense Minister pun nuclear galman sa aputhei strategic bomber Tu-95 ni ta chu Japan TP chunga aniki soletin anapungdo kininahi. Ukraine President Zelensky in Ukraine in agon peace plan aniki somin ahi. Hinla tu chanhin imadon butna akime poitin Chinese lam kai puhinga anahet sa inahi. Chinese in cham na umnidinga peace plan point 12 apodo ahin hinla Ukraine in hisu achilha anadinga Russia in asipaitiaw anong tol masano angayitia pangdat kino chu ahi. Alangkhana Japanese Prime Minister in Kiev avillo na zihi ahonglongding agamsung Hiroshima khupia G7 meeting umding ahito kimat na zong anaydingin ginsan hi. Aji chu Japan hin itiagal ahongumapat na Ukraine hi atosot le apan pizing khat chu ahi. Sule Russia chunga singsan bolla azong panla khat na hi. Zelensky in Hiroshima samina hi online na pan ala ding dan zong anapungdo inahi. He thei khat chu Japan in Ukraine apan pi hi Japan adinga zong Russia hi melma khana jing chu hi. Hezia chu Russia in Ukraine abulu na chunga hi Japan zong lungmonga thei di lo ahi na bana China in Taiwan la na dinga ki guzing banga kit chu hi. Hichiho zia chu United States in atosot na noya achi sa ol haapat Japan ten sipai le galman cha lama hata ki sim tha na achi sa galpi ni zawapat na alin pinle anasa pindinga achi la pi pan kino hi. Leisim ni khwa Pakistan le Afghanistan gamsung lingpi hatta magnitude 6.6 ha na ani ki hozin numai chapang kum som le thum khat pannan mi som le thumin thina atun mi zawalin ki su kha na zong anane zuna hi. Lingpi ki hopat na epicenter chu Afghanistan salam gamkai sunga kon ahi kiti. Hichi lingpi ki ho khusa chu Pakistan, India, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan chule Turkmenistan gamhua zong apaso inahi. United States Geological Survey ho sai dungzuin lingpi epicenter chu Durham akon kilometer somlia gamla solhanglam muna jom kiti muna ki panahi ativinahi. Lingpi ki honato kimanin Taliban spokesperson pan gamsunga hair center ho zo si kigingi sa omnadingon het sa na ananay tanahi.
tuso apat napat at say na chan ngay ho zosi na sung si uva kakipanaw kahin pong ovi. Tuso ta imukid ka ovin na bonon mang pale si bay.